Wat pedang uslap bujur hakakat kandai tereng nailar arja arbusau kipat ba kiba im daga kam ti mau ti siam kiliami bentut sekejing lang hamadan kenton uman lat nongkram kebala khot penlong daga Joint Action Committee Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association East Khasi Hills District hakani kejing lang pat ba jong kitrai Stone Crusher kitrai bat kinong trai par mau par siam hakbalai kran halor kejing syak khang ban trai par mau par siam daga sarkar jela hakba katanat klau ka hukum ye kitrai par mau ban shim quarry permit lani mining lease katkum kaminglaya miners minerals and concession rules arjar khan riu shu katkum katai ka rules kiba khayi mau khayi siam kinhap ban penan kam ya ka chalan Nagajeng keran hakani gajeng lang kebalawan banyak snok ti daki kenhon senjuk ki bati mau ti siap naki district baper karilum khasi jantia lapan sengau baki pat ba ki de ban omission benta hak election ke ban wan bat day ban be ya ki kertong kinong trai ki jongi kum ki parakasi ki batrai hakani ka por ki trai ting ngane thu ya bi kisem balai nau paro dalawan upulis jongga forest Mina nak jaka tray, apa pina kendong, anda ulami nak tu jaka selek tray. Mina long merau sisa, lasak pun long merau yang ni. Balai, hatu kata dia selendet, ngalam mudur kane kata baik, kagin plan, kajong nur, kapa penjot yang ni. Kendiatkan kan kajing sisa. Lai benai suak election kiwan yo ikjat kijong pi kiwan dem kon serpot sampai ki kijong pi padang yarap yang ingin serak ya ki poy assembly adalah job asak kawan nak ki tengah sabi benda kawai narendang yang iki pai ba nilong kilang kinya nak ki dru komo ki le hapo assembly ni hawas sihes mirai balada kim la lei ha ka neka kendi mementa min boycott ya ke NBC election min boycott kan mengoy yang itu election dia menjur kata walau no kan dia buat kan bahasa yang jangan senang tapi be yo ni mau parti jono ni mau dei jono hendai uno kan dia ni be nama dia binar sisa kalau pensosat ya kibla gijogi Shu la ang balada ka sarkar kam yarap ya kiba im daga bakti mau ti siap kan bu jing e iki ban pendap ya ka yeng kesam kila ang baka quarry permit lani ka mining lease kade ka juhi ka badai ban pentrai kam ya ki nong khayi kiba he ani ni singe abawan hangi wong lada kecia tanggung ni nyimpak sungsu on sada poi kita kapur lada kapur ingin kapoi bagi kun kiti di jonga jombi kenong pa lana mei aja inga ai by school inga ai by school inga lada ngem yo su pantrai kene kam na ingin yo lada ki kun jonga jombi ila poi ka cing dawa jombi hak skor ka jonga jombi ngong ei banjangi nakatadaw ni mansim kiai ni ke benta ban ye lum lang ye dise patba tibadan benta hakani ke kam ti ma ti siap bat ngan tu thanai bi goi hakini ismi ladan naki forest officer ibawan satai ka kanjungi hak ila lum ye ke meeting nakliang chombi boslong isodaslong bakat tu kan dia nakal yang cuma par mau bersiap. Bat haba gila lom yang tadi pensai betrik, kong pi ki non ti mau ti siap, ken hak le ya kan dia mining lease lane quarry permit. Kenang ba? Ken yo pentrai lalu ya kan dia kam. Dong dak pungrong sar. Kani tu we ka rules ka dia mining lease. Bat kene doi ke rules kedai ke quarry permit. Isung tu serba kene ke mining lease kedai yang itu kinong khayi lahe ane ke company. Ani quarry permit khayi bat ni tibatrai ti mau siap tanggung ternam bat lingkar. Dan ngon langapai je kene ke rules apa yang jadi artli.
kam nom ya per kalen piyaj kum makaya ka mighty list kane ka wari permit lu hayat lang buju on sa kane ka kam ba ka sorkar la snai ne ka rules kalong kum ba pendi yang doi kuli ya urung ba duju doi kuli ya ufulung pendi duju doi kuli on ya kane ka rules nyamla pan pediang lanu nanu on la dani fi ku kwa ban yatbat kane ka kam nyam belum re lulu ci ya keren se saka sorkar ba ai bahkan penduk pendam swa kan amen ya kane kori permit kabai ha patni ubatrai ubaya supply tengah pok senang pak tahu ni iria jumi dia kata kecil keren untuk ngenrak ini kubur syabi bahlor ngerai kanom poi sunu tak kecil keren Kai kecinggan kam jadi kuantiti cumi, kai kecinggan kam jaga lawai cumi, hakini kirilo baye cumi, lada wen ya kene kam kabai trai, kata kene kecingnya kabai ngi ya kendo, barabai ya kendo lomba, ya kendo baki yong ban pendap ya kene, kai setang manusia ya kapan, ban mentah kilong, ba ngin sawan sosisien, ban alam jaga district task force, ya kapan kaulat. Yang kini ki marbak ndau, kini ki metal, kini ki maurianet, ki bagi penengkam mensaying, lombar wan tauna, badan sis, badan siu kakapain, syakat government. Kata kini kecil nanti kebangile kendo, bagi takur kom timau ti siapro, kebaki kilai kawalas, nak bentaji kinong yalam kalong, banam na bantimau, sampol si sis pamitar, narot jong kawa. Kini kiwa padang nam cangi, aluat cang kiwa kikan kimau, bangin namna asyawan kimau, na kane kahan kebalot dan kini ke rules balotan. Kalau day ka rules keba ni bakalawai ke jong kari bakacai beriau. Kalau lang kebadom, ya udah bodom cangi, lasak kriya cumol, na kane kari keba iek cangi, hakani kahan. Hadirin kejengnya keren nakaliang Presiden ke Joint Action Committee ubat di karkengor ulapan bena makan don kejeng pakhang ti ma ti siap yaki company sna surak ki karkhana bat ki waipan nadu ka arpoi tere unai lar arja arpsau tat hadu baka sorkar kan sngap ya kejeng dawa ban penbet ya katai ka rule haswa kene ulaong baka Joint Action Committee kan let ya kendu bat ki board sorkar badan paru daga jing tho ban dawa penbet ya kitegi kendon haka rules banyak kun persat ya ka sorkar Minun kam mengkawang mau, minun kam mengkawang ding, andai minun tang kau lekam. Haji mut ya pergi paiba, lada pergi paiba pinot sisa, langin kang baik bat mau bat siap, om tang yangi, ngin kang lang yagi factory, ngin kang lang yagi company, tiba tray surok tentang keleng kari kasih kejongi, ngin kang lep palong lay, minum syak tentang banu wan lamau, hapok jaka jongi, tang asli ngengak lumau. Ini company terserok jong kai nyomer taki, na egi yomau, orang asam, nama gimana? Naga saja ni, kau ada mau legal kau. Tihi naga cakar jongi, boleh pada kita ni ilegal, kau tak payah balai bah. Ni namne ni, dah kasur tangkawe, ni lek, saya kasorkar, lalu sengal ni tiga ibarat di sini jom payah bah. Batkat pak sorkar, kampung ong AA, minyak kun baik, merakan koi kapor, bangin song syak kran payah yang song baik. Nama kata mentang ini minyak kun, inslong tu, letrai bimit, meski kam talano. Na beranda yim lajong, na kacaka lajong, ti yu siap, ti yu mau, seorang ti tu. Ya kinam tu kibadon haki jaka kiba per kita tu kau kelor dan buang tu kiong bang kam sting dia kiong bang yang ibat tren nak bela jauh seorang tu sakam kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f
Ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ay barabor uya per ayu. Uto ukau ba ay barabor umde ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.